fit any assassin din and your friend saying mechanic. Sana prophet kumichacha my sister me YouTube no baby am hwe bi am change afro and am aba too much GH shit na prophet kumichacha me so me hwe. Area too much asha for Ghana wahala jumedie ena weni eguso awoshe na musonfo muniaba ekwesikapa ena mutimini na ebusuafo 2020 akwa ye afia chese Ghana has say na year 2019 ye baby room na just obi ani swade hunu obi awo ye dreams like enyo man chese Ghana for anase wiasa fa na nyina obi a ehwehwe se anka 2020 ede ebeba no enye ade se sa aye afiwe etimi ede ba eye ema eye timamufo na ye hye eye asofo posters tare eye wo mo ensorin dine banners omo ye na chese ye nimsa anka 2020 de eye year of double any awari a double nene chese empna twe kronpa anka ni nyina anka ye double sika double chese omuma ye hu se 2020 de afia chese anka ye nkunimdie afia chese wo bia enti asembone afia ede anigye ena anka bebre timamufo ene wo bi ebia nanso ye ru 2020 mu no eni ye hu se de asofo ni hu ye no enye saa na nyame eda na di ede kire wo momma ye timamufo na ne ma ye chese ye ni eje eyesa na meka ne sense de mo amunim no 2020 na coronavirus edi no ho ebebeji mu chese yare yi eba ye ne hu nose mask ne ye hu sanitizers chese enoma bebre ene sisi ye ewo emu na eno anso wono ma fe ne krampo na chese enkwada krampo entimi nko school edrume bi kwa na adwuma ye for krampo ne ye yi ebi a won betimi akwa adwuma ebi no mu so eye den etifie edidimu na chese ye nyinya ye ho ase so obi a etimi twitwa ne ho obi etimi kọ ba ebi a wo pese wokọ eba eye wanu na nso so afi no ekọ na wie ye bọ mpa ye se nyankopon de eye 2020 betwam na ne ye nhwe 2021 eye de eno so ewo ede ma ye no eno krompo na chese enioma dani ebutu eno krompo na chese enioma sei enioma tete epansam ni nyina ye enkwanhia ekoso ni nyina ye eye akronforanfo wo moto ede hyetemamufo eso ni nyina ye chese enioma wodwen ho a wontia so obehu na chese yafa obi yawia obi yede obi akoyese yede obi akwakoyese na abusuafo enede de arehusema asanso abepie eye mapono eso krampo eye se VIP bus anachese nani kire eye Kumasi chese wonam eye nkran Kumasi kwantempon eso enede chese wono so akwakonya eye enkwanhia ama ene amene wo kase de nipa wo mo prapa de 10 ena eda eye critical condition emu na emu eye 6 de abusuafo ya refe ebinom ede wo mo ko eye ayaresabia ebina sei ena eye enam so man nkwanhia no esiye eye enada eye adwa da chese yesi eye November busumi mu ne dwa da chese dikan na no eno ena eye VIP bus and registration number eye ER8974-20 na se dem dikan kan na ni etre eye Kumasi chese wo ko Kumasi na wono ena wonam kwan no so a wo ba enam se kwan no so ayesum na enkania eni honum na enkania mpo na eni ho na traffic eye light ne ho kro ne ba na obenya bi road signs ni bi na abehu bi na chese kania ni honum dia eni kwantempo no so wo mo edibe hunu se aha ya double road aha say anase aha wo se migina anase aha wo se mento mebu bibia ensho sam na trailer truck bi wo hono ma cheso no so ne car ayeden asai wanya some damages bi eno nti wa packing ede esi kan se fomeswa kwan no eso hono na no na chese VIP bus no enam se wo ba no the full speed eba na we hunu kwan no so enam se na yenkania eni hono chese portals ne nyoman kakra bi enti no chese woto amremu na ema ne car no etwiye ekokosi trailer truck na esi enchen no chese kokoko wremu ma driver side ne de abusuafo won recognizing pose car no mpo no ye wo bia ya chese ya hyeda ye ede ama driver chese ho de
me no wo kasa die wo de wani ekokosha enya de mpo sem aduane mpo ebedo eye wo kom asesi yi ede ne ntiye ebebeto odwa eyewitness odin sem no atudwo chirim sem emra eye fire service for dum je adwuma yokuo ene eye omo ehwe emankwanhia etia ni nyina etimi to ne kwan so wano no womo bebe pie mu ewo ho no ma chese womo ede eye enade etwitwa eye car no enwo se de beyam womo ebetimi eyi eye driver no ne nsem a chese driver no de wo kan ene se wonda endwene se eye nani ebetimi ahunu eye ochina na timi wo se nipa moboye pa eye nipa yensehwe ye nama ye kyerɛkyerɛ ye ho ye nama chese ye ho se de ase de ye wo ye gold mu ase de ye da pem so ye na ye nka form ye nsan ka form aha ye ni ye sub se de ye chese ye abofo bi ne ye wo wiase no eho na obehu sese ni papa enye ehom me anyame ade adom a enya de se nka wompo no wo be ye eye enipa na ebusuafo se dem di kan nipa edum na wo mo eda eye chese critical condition emu a da no eye around asat eye 1:15 a.m. No na chese mpenifo erashe dodo na ede wo mo ekọ Acc𝐥dént government hospital at 6 there said na wo mo yare nu manase wo mo prenu mu aye eden no entin ya refer wo mo ede wo mo ekọ okonfo anoche teaching hospital na ebusuafo dane da ye nya ntiye sei dane da ye hu enoma bi sei yete enoma bi sei ye hu krampo na yete yaso etibie yebusa ye ho se eden na ye betimi aye aboa dane de sobo ebo a driver for dane de sobo nso so ebo empenifo dane de sobo ebo ya kwan a enye dane da ye de yensem atu edwa hwan na etie ensem no na hwan na edi hu dwuma hwan na etu anamon se ade we a ekoso yi me hwe se entimi enye den ensie ensem we bi say yesia ebinumo asofo binumo te a wo mo se eye hunhun mu eye asem eye noma bi enkrofo hyehyɛ se de be ya wo mo de bepe eye wo mu emogya na se wo di bonefo sem na wo hye kokoa mu na wa ye wadwen se wo bi emogya innocent souls na wo beku ede nya wutumi innocent souls na wo beku ede nya dibre bi a wo pa kan hu se won so nya de se wo be kyere boa ewo eye asase yi eso na se eye ya kwan na enye na kyese ema enkwanhia we susi a ene ne mpanifo ede na yeso ye ede afa ho ye be hwe se da ne da eyetimamufo enwu esan se ye busuani bia enka ho enam se ye relative bia enka ho enam se ya yonkufo bia enka ho ntino ye be ye hwe han se eyetimamufo ya se enhye na ya se ehye wi a o man na wotim na wubo no hwan na obebu no hwan na wo be hye mra wo bedi wo so na se emu ni panyina sa na wudi hwan so biem na hwan na ebeto aba ama wo se wo be ye panyi ewo oman no emu moma ye nhwe na eye ya kwan a enye no ye ntimi enye den enye na ye de eye ensem no atudwa na ebinum nso so no ekọ edema eye a driver for say ye this speed anajofa enim se ka bi ama around 11-12 1 dey chese nkrofo adeda ekroma ye di enti enye na odi ahyem no nenam na chese chense de wanya plane bia watimo ne hu ofru se wiemu no nam na onam kwan ne so wa susu nim se kwan a wonam so yi eso enye obekwa koto portals eye den ya kwan yi a driver for dodo na eka esei esi eye enchen enti ye betum rikatente da ne da kwa kohwe nipa egu ansa ne ye hunu se ewo se ye nto ye bo se ewo ya kwantu a yetuo emu anam moma eno so enye futu de enfama a driver for rikatente ne emfa ye nkoduru ba bia ye to ye bo na ye de enkaka ekokodura enu mom ye sense ye dimrika tente ne ebekwa kwhwere eye akra eye bebre na ebiemu ensoso no eye nyoma ye betimi aye ede aboa road signs ne de keka ho migidi ye se senkania ewo kwan so na road signs ewo ho na nyoma ensoso ehwe a enka ye den ya nkasa nyoma binum sei no eso ebetimi atem ebusuafo enkwanhia ne de dan da esi eden na wonsusu hunu maka eye ebi na mire efi ebi anwan se ni nyansa eni bakofo etim na tikro wensusu enko agina enti nso betimi de wo de aba ewo tuma G@dént comment section ebiom like videos na share ewo all the social media platform follow yen ewo your IG page atuma G@_ Twitter so atuma G@_ Facebook tuma G@. Midi e de Acc𝐥dént that's ne ye besane share makram